Waggoota lama dura gamtaa yeeyotaatiin innahoon nigusaachin jedhamuun kan simatame barsiisaan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo duraanii amma garuu maqaan ulfinaa isaa irraa molqamee obbo Bagaashaaw Dassaaleny jedhamuun kan waamamu mirqaana hamaa yookaan immoo miira hin taane keessa seenuudhaan Waaqayyoo akka sanaan jedheera ji'oota ja'aan booda sagantaa guddaan tokko ni qophaa'a jechuudhaan raajii sobaa dubbachuun isaa ni yaadatama. አንድ ነገር ደግሞ አድርግ ብሎኛል ከ6 ወር በኋላ አደርጋለሁ ይሄ መጀመሪያ ስለሆነ የመጀመሪያ ነው ግንኙነት አድርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁሉ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ያሉ ጠንቋዮችን ሁሉ ጥራ ብሎኛል waltajjii yeeyotaa yookaan immoo yaa'ii sarootaa kana irratti akkas jedhee ture Waaqayyoo akkasnaan jedhe inni kun jalqabadha ji'oota ja'aaf qofa na eegaa uummanni iddoo kana jirtanis ta'ee uummanni guutummaa biyyattii irra jirtan ji'oota ja'a qofaaf na eegaa ji'a ja'a booda sagantaa guddaan ni qophaa'a qaalluun xonqaayin falfaltuun akkuma kana moora laaltuu fi hojii tolchaa kan raawwatan hundumti isaanii iddoo tokkotti ni waamamu bakka tokkotti walitti qabii Waaqayyoo naan jedheera. ምዕራብ ያሉ ጠንቋዮችን ሁሉ ጥራ ብሎኛል ስር ማሾች ቅጠል በጣሾች ሞራ ገላጮች መጽሐፍ ገልባጮች እንዳል አሁን መልእክቱን የምሰሙ ለ6 ወር ተዘጋጁ ሰሜን ጫፍ ያለ ደቡብ ጫፍ ያለ ምስራቅ ጫፍ ምዕራብ ጫፍ ያለ kallattii arfaniin kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhihaan Waaqayyoo iddoo tokkotti isaanin ni waamtaa jedheera jechuudhaan dubbatee ture. Kana qofaa osoo hin taane Waaqayyoo kallattii arfanirraan namoota hojii hamaa hojjetan, namoota hojii falfalaa irratti bobba'anii jiran, namoota akkuma kanaallee baala qammamuutiin qoricha garaagaraadha jedhanii diggimtii yookaan immoo asmaatanyoonni iddoo tokkotti isaanin ni waamtaa jechuudhaan Waaqayyoos iddoo tokkotti nan qaba jechuudhaan dubbatee jira jechuun sobee ture. የአስማተኞች ፕሮግራም እግዚአብሔር ይወዳቸዋል ጥራቸው ያለኝ እግዚአብሔር ነው እነሱም የኔ ናቸው አለ jecha kana kan inni dubbate waggaa lama duradha. Innahoo nigusaachin jedhamuun kan simatame obbo Bagaashaaw Dassaaleny jecha kana yookaan immoo raajii sobaa kana itti fakkaatee yookaan immoo seexan bifa jijjiirrattee mul'attee wantoota garaagaraa raawwachuu ni dandeessi wanta ta'eef ergamaa Mikaa'elii fakkaattee afoomiyaatiin akka isheen akkuma dogongorsite akkuma kana immoo Balaayiseebiin ergamaa ifaa fakkaattee akkuma dhala isaa nyaachiste isaanillee akkuma kanaa gochuun ishee waan hin oolle. Waaqayyoon natti dubbate jechuudhaan raajii kana kan raaje Bagaashaaw Dassaaleny hordoftoonni isaa ji'oota ja'aaf eegaa turanii garuu hin milkoofne waggaa tokkoofillee eegaa turanii garuu hin milkoofne isaa booda gaaffii irratti kaasuu eegalanii turanii raajiin sobaa miiraa fi haala hin taane keessa galuun seexanaan goyoonfamuun hojii Waaqayyoodha jechuun har'a kan eegale miti. ቆይኝና በጋሻው እግዚአብሔር ተናግሮኛል ያልከው የት ደረሰ? የዛሬ 2 ዓመት ምናምን ነገር በጋሻው ደሳለኝ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ፕሮግራም ሲያዘጋጅ እኔ ነበርኩ። በሰዓቱ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብሎ በጋሻው የተናገረው ነገር ነበር። ምንድነው ያለው? ከ6 ወር በኋላ ሌላ ፕሮግራም እንዳዘጋጅ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ከሰሜን ከደቡብ ያሉ ጠንቋዮች፣ ደብተራዎች ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከትግራይ ቀልል ሳይቀሩ ለነሱ ኮንፈረንስ አዘጋጅ። ከ6 ወር በኋላ ሊስን ቱ ዲስ ከ6 ወር በኋላ ለነዚህ ሰዎች ኮንፈረንስ አዘጋጅ ሁሉ ከዛ ጥራቸው አንድ ሳይቀር ይመጣሉ ብሎ ተናግሮኛል። የዛኔ እነሱ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ወደ ሰላሟ ትመለሳለች። በእውነት ተአምር እንደሚፈጠር ነው የጠበቁት። በቃ ከ6 ወር በኋላ ምን እንደሚሆን እንዴት አድርጎስ ነው እነዚህ ደብተራዎችን ከየገዳማቱና ከየተራራው ዋሻ ውስጥ የሚሰበስበው የሚለውን ነገር ሁሉ በጣም ብቻ ለእግዚአብሔር ይቻላል ብዬ ነው የተቀመጥኩት። ግን እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብለህ በጋሻው ተናግረሃል። እኔ በጣም እዚህ ሀገር ላይ በጣም የሰለቸኝና ያስጠላኝ ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ተናግሮኛል የሚባለው ነገር ነው። እግዚአብሔር ከ6 ወር አይደለም ከ6 ሰዓት በኋላ ካል ያደርገዋል። የት ደረሰ እሱ ነገር? ከዛ በኋላስ አንተ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብለህ የምትናገረውን ነገርስ እንዴት እንቀበላለን? በጠብቅ አሁን ሌላ ኃያል ሆኖ ደግሞ መጣና እባካችሁ በቃ እግዚአብሔር ካልተናገረ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብላችሁ አትናገሩ። ዝም ብላችሁ ቃሉን ብቻ ሰሙ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል ብሎ የሚታወሩ ሰዎች መጨረሻችሁን ያሳየናችሁ። እግዚአብሔር ውሸታም አምላክ አይደለም።
እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ። እኔ ላወራ የፈለኩትን የተነፈሰልኝ ወንድም አግኝቻለሁ። ቲክቶክ ላይ ነው ያገኘሁት። በጣም ነው እግዚአብሔር ይባርክ። ስላንተ እግዚአብሔር እናመሰግናለሁ። ትውልዱ መጠየቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለን ማለት ተለምዷል እና የሚጠይቅ የሚያስታውስ የታለ ትንቢቱ፣ የታለ የተነገረው፣ የታለ አካል የለበሰው ብሎ የሚመረምር ሰው ስለሌለ ነገሮች በቃ ማንም እየተነሳ በእግዚአብሔር ስም እየዋሸ አየር ላይ ይቀራሉ። እግዚአብሔር ካለ አለ ይሄ ወንድማችን በ6 ሰዓትም ካለ በ6 ሰዓት ሊፈት ይችላል። እንደው ጨንቆኝ ነበረ እንዴት ነው ያ ሁሉ ጠንቋ የሚሰበሰበው ብዬ አስቤ ነበር። ግን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላልና እግዚአብሔር እንደወደደ ያደርጋል። ግን በጋሻው የተናገረው እግዚአብሔር ብሎኛል አድርግ ብሎኛል ያለውን ነገር አላደረገም። እንግዲህ በጋሻው ካላደረገ እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ